Bible so Kaitor ungkha bebak manui snamnaisa. O swngcharni manui rok tei langma rok aswk design ke snamjak. O evidence rok Kaitor no snamnaisa himui uansukro. Hebrew chapter 3 verse 4. Bible khai himui sao. Khoroksa se tamya khe nok tangjagya. Tamukhe Kaitor ungkha bebak manui rok no snamnaisa. Phiaba Bible ni creation account no science agree de khlai eba Bible ni creation ni account logical te reasonable de Bible ni yapang chapter 1 ungkha Kaitor bahai ke bebak no snamkha aboni creation account. According to the Bible, Kaitor saldok by bebak universe te chini planet no naithok te bebak langma tonggai manna te ke snamkha. Te Kaitor salsini salo lenglakha. Aboni bagai 7 days eba salsini bai o khayong snamani bagai chini weekly days eba hatiba salsini jora ungo. Kaitor bo salotamo snamkha. Abo yapang eba Genesis chapter 1 Bible porikhe norok sawi mannais. Phage phadi tabo science agree de khlai abono tei kisa cheri nelena. Point number 1. Bible yapang chapter 1 o sajakma haikeno modern cosmology te geology universe te art ni development no similar kesao. Universe puila aboni ulo art form ungkha atmosphere ungkha animals ni sikang buphang waphang achaikha aboni ulo animals tai paithago borok ungkha. Art develop ungmani rokno time scale Bible ke days eba sal bai lekha jago. Kya science ke billions of years by lekho. Point number 2. Yapang chapter 1 verse 1. Bible sama haikeno science o universe ni beginning te origin tongo mesao. Okok big bang theory te physicist Stephen Hawking srai keno sao. Point number 3. Swrwngmung chapter 17 verse 25. Bible sama haikeno science bo sao. Langmani simisi langma phaimano. Langmani siming yake langma phaimanya. Ao Bible thik sama hai. Kaitor changno langma rekha. Non-living ni life phaiye manya. Non-living ni life phaimani scientific experiment kaisapano keriko. Science ni biogenesis habjego sao. Light comes only from life. O evidence Kaitor se creator nei changno wansuklo. Point number 4. Modern physics nukha nature law belaikhe no wana masingsa. Example: gravity, electromagnetism, nuclear forces akorok. Nature law ungkha intelligent designer tongo nei changna phunugo. Swrwngmung chapter 19 verse 1. Bible nature law ni kok oro sawi tong. Point number 5. Isaiah chapter 45 verse 18. Bible sao o art ungkha langma ganang rok tongna ni bagai juda kuk ke snamjar. Science abono agree khlayo. O universe kwbangma planet tongphano art wo simino langma ganang rok tongai mano. Point number 6. Bible sawa borok Kaitor no kosol ke snamjak. Yapang chapter 1 verse 27 no mano. Aboni kokman ke chini moral reasoning, creativity te self awareness tongo. Science fully explain khlaimaya borok tamni bagai moral understanding tong. O kaidok evidence rok ungkha Bible ni creation account eba Kaitor o swngcharno stamani akokno kubui hni phunugo te Bible ni Kaitor no bebak manui snamnaisa hni phunugo. Hake Bible sajakma haikeno Kaitor bahai ke bebak no snambaikha akok rokno nung poito dekhlai nini wansukmano comment khlai sadi te omahaino Bible ni tebo kubui kok rokno sirungna muchungbai tangkhe o AWR Tripura channel na subscribe khlaiye gwrwngwi nadi. Hambai.